Swastiastu. Rahajeng semang alit-alit sarang sami. Nah, utamanya ring kelas 8 utawi kelas putus. Nah, alit-alit sarang sami kecunduk malih sarang ibu Nikadek Yulianingsih, guru bahasa Bali SMP Negeri 2 Denpasar. Mangkin wenten pepelajaran bahasa Bali indik krune lingga miwah krune tiron. Nah, napike punika krune lingga yening baosang ring basa Indonesia inggih punika kata dasar. Krune lingga utawi kata dasar inggih punika krune sane durung poleh wewahan. Minekadi wewahan punika wenten pengater, seselan, miwah, pengiring. Nah, pengater yening baosang ring basa Indonesia inggih punika awalan. Seselan wenten ring tengah-tengah, miwah pengiring wenten ring terakhir ke baosang ring basa Indonesia. Yen manut ring wandan ipun krune lingga kekepah dados limang sorok. Kepertama wenten krune lingga awande, contohnya nih utawi imbenya nih bo, joh, miwah, don. Nah, miwah sanelianan dados alit-alit ngererah contoh-contoh sanelianan. Nomor kalih wenten kalih wande. Kalih wande contohipun utawi imbanipun wenten buku. Nomor 3 wenten tigang wande. Dan contoh nane sepatu wenten tigang wande. Nah, nomor 4 wenten petang wande. Contohnya nih wenten gundi. Itu wenten 5 wande. Lili gundi 5 4. Nah, sane wenten 5 wande. Contohnya nih pertama inggih punika kati wawalan. Kati wawalan. Nah, itu wenten 5 wande. Wenten krune tiron. Nah, pikir punika krune tiron. Nah, krune tiron inggih punika krune sanes sampun poleh wewahan. Wewahane menika wenten pengater, seselan, miwah, pengiring. Pates sekadi wau yening krune lingga nenten medaging wewahan, pengater, seselan, miwah, pengiring. Nah, yening krune lingga, krune tira nampur wenten pengater, wenten pengiring, miwah, wenten seselan ing tengah-tengah. Contoh utawi imbu napi mateng wenten pengater. Contone krune lingga sanes sampun medaging pengater. Krune linggane jalan poleh pengatermu dados jalan. Nah, yening mejalan niku mewasta krune tiron. Jalan punika mewasta krune lingga. Nomor kalih wenten seselan. Wewahan seselan wenten ring tengah-tengah. Krune dasane medaging seselan niku sane mewasta krune tiron medaging seselan. Contoh saur dados sumaur niku wenten seselan malih pengiring wenten ring akhir ini baosang basa Indonesia. Contoh utawi imbo wenten jemakin. Krune dasar niki jemak. Kata dasar utawi krune lingga puniki jemak. Pol niku dados jemakin. Nah, wenten malih tutur. Kata dasar utawi krune lingga tutur dagingin pengiring in niko dados tuturin.
Uga sane mawaste Brunotiron sane medaging wowohan pemeder, seselan, miwah pengiring. Nah, wantah asa puniko manten sane jagi tlatarang indek Krunolingga miwah Brunotiron. Napi sane wau tlatarang ibu dumugi ngeresep ring alit-alit selang-selang. Nah, ikutin ibu ketemuan mangkin adep Rame Santi. Om Santi.